candangaje nukuntu nabonyemo abantu babaye muri Byura narinzi ko ababeve nayo mpamvu yatumye mvuga ngo ndabivugaho narinzi ko ababeve ari abantu b'abagabo batoja mu tuntu tw'uducikangira tw'amafutifuti tudasobanutse ni abagabo barwanye urugamba ni abagabo bahagaze hamwe ni abagabo bazi ubumwe uburyo bwatwubakiye igihugu muri Byura ni abagabo barwananye bafatanye mu nda mwabagabo mwe mwadukojeje isoni mwakojeje abanyabyura isoni mubaye nka mukeba namupanga mubaye nka bakabeke na bakabwera niba muzi ico kabeke yabaye niba muzi ico kabwera yabaye namwe muhagurutse guhangana n'ubwoko muzapfa kimwe n'akabeke n'akabwera babwiye ubwo butumwa mugende mu bwumve amufunga amara igihe muri prison ngo ayivemo ko ndihutogira nkubwira amakuru ngo ayivemo arazagera ahantu hita kwa chef Fatuma baramuzimana batabwa bene wabo bishimye ko intwari yabo igarutse bagiye gukomeza umugambi wo kwica abanyamurenge muri Byura baramuzimanira inyama bari zinka bari zihene nibari zinkoko ararya ngo amare kurya nahurure araryama arapfa bare bamupangiye arapfa yishwa n'umutsima n'inyama zihene avaho kabwera yaratubwiye abanyabyura aravuga ngo mwebwe abanyabyura mumeze ngo nka kurya kwikizi ariko ari amano twayavuze ataragira ikiba ariya konjoro eva konjoraho kurumva kugira ngo nicoba ninjoro tube twakonjoyeho no taguciye mu givuze hari wavuze ngo gituma muza muvuga ngo ibyabaye ngo namahanuzi ntagiye mu bivuga mbere konjoraho i Burundi umuntu atagusa nkumwe nitumara dusoze nagira ikizaba iyi video izo bazo babona iminsi maze i Burundi ni bagende bahaha ivyo kurya bastock ivyo kurya bashire mu mazu badepe ivyo kurya bitabora nk'ibishimbo ifu umuceri wenda n'abafite amafrigo mu mazu bahahe inyama bahahe bagira amazi menshi mu mazu amajuice ibintu bitabora nyine bishobora gutwara igihe kuko hagiye kuba mwuzure ku bwana hagiye kuba ikintu gikomeye urabona imana yaratubwiye ngo intambara izagenda nigera ibuvira ngo i Burundi ngo hazaturika ikintu kimeze nk'akaroki nakibonye kiri mu kirere cy'igihugu mbona gihagaze mu kirere ariko nkabona muri ya balo yaraboneranaga gukuntu nkabona harimwo drapo y'u Burundi nkabonamo na president w'u Burundi none ngiye kubona kigiye kubastinga numva ko ijwi rimbwira ngo ugaruke ngo urebe ngo ku ntambara y'igihe ca Ndadaye uramuzi zumwumva nande wundi uriya president wundi yego turabarasuhuje yabukeye tubifurije igitondo ciza ndetse namwe mugorobye tubifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye twebwe bacu turi kumanywa turashimana ko twabyutse amahoro turashimira wewe ko subscribe kuri Net Live TV ndetse na Michel Gatabazi uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro kuri twebwe Imana ikomeze kwishimira kandi ukomeze utyo n'abatarikora namwe sinzi ico murenze turacare muri ya minsi 30 yo kunamira general wacu Rukunda Michel Makanika ubwo nawe sinzi wihaye ariko nirangira ntituzomwibagirwa tuzama dukomerezaho tumwibuka kuko intwari ntipfa irasinzira n'ibikorwa byiwe bizakomeza byaguke mu mitima y'abato n'abakuru ndetse n'abandi bose turi kumwe kandi na Professor umuhanuzi intumwa Frank Tabazi Kanyakinyaza ahamagara Tabazi Ifada kwakiriye kandi murakoze cyane kutwakira ahangaha habaye mu rugo nibisanzwe kandi nguruta kwisa umushintiro barurwa ko bazabavuga twari duherukana ejo nagiye mbona muri commentaire abantu bavuga ngo turanasa ngiye abantu bagendanye cyane bazabara bagasa ngiye abantu bagendanye cyane babonye gusa rero udafite ubwanwa nawe bufite usibye ko amaraso nyine aza yegeranya abantu kandi tuvukana ahantu hose turavukanye hose mu banyabyinshi bongera abanyamurenge abantu hose turahuye cyane cyajya mu banyabyinshi uri cyane uri mubyara wanje abanyabyinshi
mu mwanya w'inshi uri mubyara wanje kuko mubongera umubongera ugasura akaba mubyara wawe kuko mukecuru wawe ni mushenge tumva ko mukecuru wawe ni mushenge turasanye na muzehe wawe ga akaba musaza wa mama urumvaga turasa yomba tuvukana ahantu hose kurya amaraso ntazayoberana cyane n'umuntu azagenda iyo ngiyo hari umwana wacu wavukiye mu bapfurero kama avuga ati sha uri akanyamurenge wewe kandi ni akanyamurenge nukuri nta n'umuntu ubizi biraza biragenda bigera iyo basanga koko nyine n'usa n'umunyamurenge amaraso ni ikintu gikomeye cyane twari duherukana ejo ariko turashima Imana ko yaturinze tukaba dusegura turi bazima dushima Imana iwacu habzukiye yahe iwacu habzukiye intambara mu kahe gace agace kaza Rwitsankuku za Mikenke urumva ni Mikenke na Rwitsankuku ubu mu kanya niho twatubona amakuru bavuga ko intambara bayigejeje haja kuri 0.0 kuvuga ngo aho deja bagiye kwinjira ikibira k'abantu wenda batahaze Rwitsankuku ni muri za Mikenke ni ruguru ya Mikenke za Nyamara donc Mikenke iraha Rwitsankuku ikaba hano hagati Nyamara ikaba hejuru ya Rwitsankuku donc naho hagati wenda nk'abana bavukiye gino bataza aho ngaho uwo ni umuhana wo mu Rwitsankuku se buri umuhana wiri wacu bugizwe n'amazu kangahe wenda abaga ari menshi umuhana w'iwacu wabaga ufite amazu menshi cyane kana kabiri yo narenga usibye ko unyine ga ntaye kihari harasenyutse naho tuba tuvuga mu Rwitsankuku hari abanyamurenge harashize hari ibivake by'abapfurero by'abamayi abanyamurenge basigaye usanga umuhana ufite urimo nk'amazu nka 40 wenda nk'ahantu nyine haboneka umuhana cyane ni nk'ariya mu Madegu centre na n'iriya mihana yindi ihakikije ya hafi kandi Madegu yaramaze kuba umujyi urumaze kuba umujyi cyane yari ifite umuriro hari n'abari batangiye kuva hanze baza gukora urugomero rw'amashanyarazi nabonye hari na zamure hariho zamure hariho umuriro urahari abari bafite amasora bakoresha nyine y'amashanyarazi bakatsa mu nzu urumva nyine kera deja amajambere yari yaje n'ikizungu cari cahabaye urumva kubona umuhana nkuriya ufite amashanyarazi kura sikaza bayita mu kinyamurenge ciza ufite amashanyarazi ukagira na bira byuma bihura byari bihari nta bagore bari bagiherukaga guhura n'umuhini n'isekuru bari basa ni bake bari basa yahenshi nyine nkaba bene bavuze ngo kankoto yarabananiye bakashakaga yagatimbo y'umwimerere babanje gakujabika ibigori ibintu nk'ibyo usibye ko biriya biryo by'amahanga biza bisa n'ibigoranye kugira ngo umuntu abifatishe biragora biza bigorana ariko ubundi guhindura ikintu biragora ukimenyera hashize igihe biragora urabona nk'ubu n'urugamba turiho rwo kwirwanaho cyangwa se rwa revolution ntabwo byoroshe revolution iragoye cyane birasaba imbaraga nyinshi kugira ngo abantu bahindure ibyari bihari nibyo bindi ngo no freedom without war nta bwigenge bubaho hatabaye intambara ubwigenge bwose urabuharanira cyane amahoro umuntu arayaharanira cyane ntaza gusanga no kwigira umuntu arabiharanira akabigeraho itambo bisaba kwa kundi nyine za ntware zavuze ngo tuzarwana ariko bamwe tuzaba muri ayo mahoro ariko amaraso yacu azaba ahari cyane nako gace karimo intambara za Rwitsankuku nyine Mikenke uja za Ngoma Nyamara gutyo naho kuri 0.0 intambara naho ihayibera ariko bavuze ko amadu yamanose mu mbaraga zikomeye ameze ubu karabirukankana rwose karabirukankana bikomeye umwe biteye ubwoba umwanzi karahunga cyane ariko ngira ngo intambara ntikunda kubaza zo mu nce za Ndondo ntiyakunda kuba intambara cyane yari maze igihe yaracecetse intambara yari imaze igihe kuva ku gihe cabayave nimba mwibuka yego nico gihe intambara hari yabakozemo cyane basa naho bacitse intege intambara isuye kugarukaho Minembwe ifatiwe none batangira gutera baturutse za Kabara baturutse za Gipupu ariko turashimira n'ubundi amadubu twirwaneho ko bakomeje guhagarara neza
kandi tunashimira Imana ko ikomeje kubaha ubutwari bwo gutsinda umwanzi cyane. urumva rero ubwo yakomereje rero mu gice cya ruguru ya Mikenke zagwitsa ngo kunyine na Ngomo gucyo uzamuka kuri point zero. Ariko turizera Imana yacu n'ubundi iri kumwe n'abirwanaho. Ngobonye ko bashizeho leta ngira ngo hariya nane Bukavu bashizeho twabonye baba bashizeho leta banoma bagabo batatu amazina yabo asa nagoye mukunda. Ariko nabonye ko bashizeho leta, iyo nindi ntambwe nziza cyane, iyo ni intambwe ikomeye yo kugenda abantu nyine bagenda bisuganya bibohora ku gasuzuguro k'umwanzi cyane. Kandi ikiza gisa n'ikimeze usarira indondoga niyo yegereye umushasha kuriya. Indondo ziriya nyine zeka z'intambira y'Ubuvira nizo zegereye nyine kwibarabara. Ariko ugasanga intambara nyinshi kirabera za Minembwe, kandi Minembwe niyo ndondo ni kure, n'amaguru ni iminsi 3 ahantu batari hafi, n'amaguru ni iminsi 3. Ariko twakoraga urugendo rwo kuva Minembwe no kugera Ibuvira, abantu nyine bagendaga iminsi 3, kandi ku muntu uzi kugenda, umuntu nabwo nyine wangutse uzi kugenda, umuntu uzi kugenda habaga hari urugenzi rutari rutoya. Eva, wabonye afishe basohoye yitwa ngo ni Akaga Team? Nayibonye ayibonye afishe. Ese ni afishe cyangwa ni amafoto gusa? Ni afishe bayise ngo ni Akaga Team. Na Akaga n'undi kakibaye Akagara, kabaye Akaga Team na ese n'ubundi nico kimwe ndaba bitaniye. Harimo nk'abantu hamwe nagiye mbona nkikanga, nagiye ntangara aba bantu bite harimo amazina nk'abiri nabonye ndikanga. Ndi wari uzi ko bari muri iyo groupe ya Kaga? Sinari mbizi ku bwoko bw'Abanyamurenge. Ni ukuri ko Imana sinari mbizi. Bamara bakita ngo ni Abanyamurenge twabaziye, tubabwira nta guca ku ruhande. Afisha ari amafoto nayabonye, kandi sinkeka ko hari uwo babishe hariya. Kurya umuntu ibikorwa biza bivuga uwo ari we cyane. Buri umuntu agaragara mu buryo bubiri cyangwa butatu. Uburyo bwa mbere ni imitekerereze, kuko umuntu angana na Bibiliya zivuga ngo umuntu angana n'uko atekereza cyane. Cyo ni kimwe. Cya kabiri ni ibikorwa bigaragaza umuntu. Cya gatatu ni apparence physique cyane, ubumenya umuntu wese. Kandi none iyo umuntu atekereje akavuga abagiye kukwibwira ati ndirenje wanyawe. Yavuze rero uhita umenya umuntu uwo ari we. Ndashaka kumva kandi nta gikanganye, kuko intambara yose idafite opposition ntaco murimo murwanira. Tugomba kugira abanzi baturwanya kugira ngo tuzakomere. Ntawe ukomera atakomeretse. Yes. Ijambo narivumbuye ahantu. Ukomera atakomeretse. Nukomereka cyane umenye ko ugiye gukomera. Tuhaye dukomereka cyane, tugiye gukomera cyane, niho tuzakomera cyane. Mu maraso y'abana bacu bamwe bahaye bakomereka, abandi bakayishimira, abandi bakabigira impamvu zo kwicara ku mameza bakanywa bagaseka bagatamba. Kawa mugabo nurusha bavuga ngo yari yagiye ngo kunywera mu kabare, ngo hayishima ko ngo intwari yatabarutse general wacu Michel. Urumva ngabo bagomba kubaho, ariko kandi tukamenya ko nubwo tuba dukomereka, ariko kubaharanira amahoro tuzakomera cyane. Mwihangane, turakomeretse ariko tuzakomera cyane. Ariko umuntu yo kwamaja mu kabari kumwe ngo nuko ngo undi muntu yapfuye, umuntu wabitangira kandi noneho amaraso yawe ukunopfa ubu nyine ukamuja kwigurira ngo Frank yapfuye, n'undi zopfa zorama, kandi nawe uzopfa, n'uwishima nawe azopfa. Ntawe uzorama nk'umusozi utazagira ubwoba ngo bazongera. N'imisozi y'ubu nyine kubera iterambere basigaye bayikundagura cyane, igahinduka ibonde, igahinduka amataba. Tubona kuriya bamashije ngo bayishire hasi neza ni gongwa na Gitavi. Iriya misozi miremire hariya bohiriza amamashini none se turabona iyi misozi basaturamwo imihanda igaca mu butaka cyane, kandi hejuru ari igisozi. Kuriya Gitavi two dukora umuhanda munsi ukamuseruka mugahwera neza, cyangwa muri Kivoge go hariya. Reva ndashaka ko ugene na message bana basore batarashaka, bana batoye nabanye kuri afishe, ubagene na message, kubera ko hariya hose ni bari ni batoya, ariko n'abagabo ngira ngo
abashatse nibo benshi. nabonye arimo abantu nk'abandi batarashaka. Oyaye barimo hari abo kwitiranye bari abubatse. Oya Sinziga abo abuzi. nabonye abantu babiri bino batarashaka n'uriya wundi uba hanze nawe ntarashaka ni batatu. Batatu. Ni batatu. Ndashaka kugira message y'aba ngaba. Naho bari abasazagaho simbavangura. bari abasaza ndabavangurira ikize. Bose ko bari bari abasore batarashaka. Oya bose bari mu cari kimwe bose nakumiro nakaga. Akaga. N'umubabaro. Tubabwira ikize. Niki batazi mu byo baba bakora hari. Kandi barabikora ntibazagera nategereye record y'umurundi. Aha yatanga ubuhanuzi ku barundi. Cyo wayumvise ndayikohereza. Atanga ubuhanuzi ku barundi. Aha yavuga ngo abarundi baramenye birinde abanyamurenge. N'ubwoko bw'Imana ngo Imana yabuvuzeho. Aba bagabo bose bara tuno twa akaga. Utazi amasezerano y'Imana yavuze ku bwoko bwacu. Gusa baraponyotse bayavamo niyo mpamvu bahindutse akaga. Ariko ntibazatsinda Imana yaremye ubwoko. Akaga nubwo ari akaga. Noneho ngo amarara aravuga ati none rero abarundi mwirinde hatagira uwohonyoza ukuboko ko cyangwa intwaro yakayihindukiza ku banyamurenge. Kuko ni mubikora muzoshira. Mbaye mbibabwiye kare n'Imana yabivuze muzoshira abarundi muzorangira. Mwirinde ubu n'ubwoko bufite amasezerano ahubwo ico nosaba n'ubuyobozi nuko bofata abantu neza b'Imana kandi barangiza bakabahinzira bagataha iwabo neza. Ntimubananize mutanga inzira. Ntimubananize. Dore intambara igeze iri ku marembo y'u Burundi. Rero mwirinde ejo mutazaja kwikomeretsa. Mwamwibira ko mwamukomeretsa abandi. Nukuvuga ngo aba nabo baye bibira ko baba bakomeretsa ubwoko sitwe baba bakomeretsa ko barikomeretsa. Kandi uruguma rubi rukomeye n'uruguma umuntu azavirira indani. Niko ruzarutuma ruriya ni rubi cyane. Ubwo message kuri aba ngaba twobagira ni yihe? Message twobabwira nibave mu byo nibave muri mu buyobe. Harayobse barekera aho ngaho baravuze barashakuje nibatuze bagaruke twese twubaka igihugu. Kiriya ni igihugu cacu. Abana babo bazakibemo abuzukuru bazakibemo. Nta kintu kigoye ngo kubona ngo umwana wawe azotahe mu gihugu ariko wese wamuvye ntugitahemo kubera amakosa wakoreye ubwo. Nawe hari gihe atakubera ipfunwe ryase. Yotaha gutekse. Kubera ipfunwe ryase. Nonse kurumva abo zavuga ngo Frank ngo tuyari ngo ise yagize gucya nawe ntiyota. Gutese. Simpamya kandi icaha ni gatozi. Icaha ni gatozi ariko kandi ico kimwaro tikiza kibura. Icaha ni gatozi kandi utibagirwa ko kandi kindi candangaje nukuntu nabonyemo abantu babaye muri Zura. Narinzi ko ababeve nayo mpamvu yatumye mvuga ngo ndabivugaho. Narinzi ko ababeve ari abantu babagabo batoja mu tuntu twuducikangira tw'amafuti tudasobanutse. N'abagabo barwanye urugamba, n'abagabo bahagaze hamwe, n'abagabo bazi ubumwe uburyo bwatwubakiye igihugu muri Zura, n'abagabo barwananye bafatanye mu nda. Mwabagabo mwe mwadukojeje isoni, mwakojeje abanyabzura isoni. Mugende mwisubireho mwitekerezeho nk'abantu b'abagabo. Kandi abenshi ni abanyabzura. Kuvuga ngo ko muragaragara mu bantu bashigikiye ubwicanyi ku bwoko bwacu. Mubaye nka mukeba namupanga, mubaye nka bakabeke na bakabwera. Niba muzi ico kabeke yabaye, niba muzi ico kabwera yabaye, namwe muhagurutse guhangana n'ubwoko muzapfa kimwe n'akabeke n'akabwera. Babwiye ubwo butumwa mugende mu bwumve kandi bubagera ku ndi bari imitima. Kandi mvuze mbabaye cyane. Ariko ntabwo bwike kabeke mpankubwira muri Zura abanyabzuru kuko baramazumva yari umutwe. Yaravuze ngo azorasabanye murenga imishare imyambi ngo abamare. Arahaguruka n'abatwa anyaga inka nka kuri abamayi babikora yica abantu nyine arabarasa nyine birakomera. Ariko Imana uburyo yaje kumufata. Imana yo muri Zura abavyeyi binjira amahombi bakundura ivyatsi byo mu mahombi basasamwe ibindi bisha bagira ingeregere n'umuyange barawutegura neza abavyeyi ngo bamare baje gupfukamira Imana bararira. Imana irababwira ngo muhumure. Uriye muhaye mubona wabagize kuriya uyu mutwa. Kabeke azopfa vuba. Ubuce bamamufata. Haza leta ijayo iramuhiga n'abagiriye baramufata.
baramuzana no muri zura nje naramurebye gutya agatwa karesha nk'uko aka gatwa uko niko kare katumaze kare gasigaye gatuma abagore n'abana n'impinja barara kumikikira baramufashe bamujana ikaremi baramufunga amara igihe muri prison ngo ayivemo ko ndihutogera nkubwira amakuru ngo ayivemo arazagera ahantu hita kwa chef Fatuma baramuzimana batabwa bene wabo bishimye ko intwari yabo igarutse bagiye gukomeza umugambi wo kwica abanyamurenge muri Bzura baramuzimanira inyama nibari zinka nibari zihene nibari zinkoko ararya ngo amare kurya nahurure araryama arapfa bari bamupangiye arapfa yishwa n'umutsima n'inyama zihene avaho kabwera yaratubwiye abanyabzura aravuga ngo mwebwe abanyabzura mumeze ngo nka kurya kw'ikiziba cy'amazi kidatemba ça veut dire que ndabafite igihe icyo ari cyo cyose nokenera kubarandura no kubamara ndabafite arasora avuga ngo kandi ngo mumeze ngo nka kurya k'ururimi ruri hagati yamenye mu kanwa nuvuga ngo igihe icyo ari cyo cyose nokena kubakanja no bakanja nkabahindura ishingwe ariko umunsi yapfuye kabwera ese kabwera yishwe niki kabwera nawe yarafashwe n'abasirikare abasirikare baraje nyine baratabara abantu ndi baba bagipfuye baramufata muzima baramuhamba ari muzima bamuhambye abona none abantu b'abagabo bazi Imana yo muri Bzura babaye mu bumwe mugiye kwishinga abantu badafite gutekereza ngo murahagurutse ngo ko muravuga ngo ko muranga ubwoko ko murarwanya amaraso y'abana banyu abavandimwe banyu aha yameneka ku mpamvu zo gushaka amahoro mwakoze igitangaza nahoraga mbavuga mbumva ariko noneho aho bashiriyeho aya mafoto yanyu hanze nabahebye gusa mugende mutekereze nk'abanyamurenge mutekereze nk'abagabo mwikure muri uwo mugayo ntaco mwamuvugira kandi ntaco muzogeraho gisegeti ntazobahemba nta rukuta na rumwe azobahemba muramukorera isherezo bazobanga urwango rungana nuko naje banyanze uwo masunza azabicira mwenyine ese ko bano bagabo benshi nabonye bari hanze ko barahabwa ikibo wenda ko hanze byibuza hari ubushobozi butari kimwe n'ubwahangaha ko barahabwa arico baba bahabwa n'urwango gusa ari mu mitima yabo satani yarabateye kandi nabo turabasengera Imana igira ice bakora jewe narabyiyemeje ndi ku mukingi w'amasengesho umuntu wese uri mu ruhande rwo kwanga amahoro tugomba kumusengera Imana abo mpangubira bose ndi bapfuye Kabeke yarapfuye yarasengewe Kabwera yarasengewe arapfa mukeba mupanga ibi mpamvu n'abagabo bari bahari yarasengewe arapfa nta muntu uzitanga ubwoko n'amahoro ngo abeho nta muntu wotsinda amahoro nubwo natwe tubaye dupfa kuko nyine revolution turapfusha kandi tukababara ariko icyo dufasha kandi icyo baciza nuko aba bantu bose bo kwibumbira hamwe tukagaruka twese tukubaka umuhanda w'amahoro cyane akabera ntego ariko abantu babagenda bashiramo dodani ku muhanda w'amahoro taca muzageraho i Burundi ntibyoroshe i Burundi baragaramiriwe baragaramiwe narabivuze yabo arahari ariko iriya mahanuzi twayavuze ataragira ikiba hariya konjoraho kurumva kugira ngo nicoba ninjoro tube twakonjoyeho taguciye mu gihe uvuze hari wavuze ngo gituma muza muvuga ngo ibyabaye ngo ni amahanuzi mwagiye mubivuga mbere konjoraho i Burundi umuntu atagusa nk'umwe nitumara dusoze ntiyagira ikizaba iyi video bazoba babona iminsi maze i Burundi nibagende bahaha ibyo kurya basitoke ibyo kurya bashire mu mazu badepe ibyo kurya bitabora nk'ibishimbo ifu umuceri wenda n'abafite amafrigo mu mazu bagira amazi menshi mu mazu amajuisi ibintu bitabora nyine bishobora gutwara igihe kuko hagiye kuba mwuzure ku bwano hagiye kuba ikintu gikomeye urabona Imana yaratubwiye ngo intambara izagenda nigera ibuvira ngo i Burundi ngo hazaturika ikintu kimeze nk'akaroki nakibonye kiri mu kirere cy'igihugu mbona gihagaze mu kirere ariko nkabona muri ya balo yaraboneranaga ukuntu nkabona harimwo drapo y'u Burundi nkabonamo na perezida w'u Burundi
noneho ngiye kubona kigiye kubasitinga numva ko ijwi rimbwira ngo ugaruke ngo urebe ngo ku ntambara y'igihe ca Ndadaye uramuzi uzumwumva nande wundi uriya perezida wundi wapfanye na Habyarimana yitwa ayiwe nuko noneho mbona baje muri Ntaryamira Ndadaye na perezida uriya wacuye igihe nyine wagiye watabarutse na Nkurunziza mbese abayobozi bose b'u Burundi mbona ko babashira muri ya balo yose noneho baza bari mu shusho zigaragara urumva ngiye kubona mbona ya balo iraturitse ituritse mbona hasohotsemo perezida w'u Burundi yuhari iyo wararokotse oya ndiyasohotse ndakunda kubwiraga amakuru y'uwanuze ko ndavugiye kuko ryaje mbona asohotsemo kurya asohotsemo nama mbona asohotsemo ari icuka kumva cama kigenda ricuka mbona ko cama gikwira kariya karere kose kakira gihugu ariko mbona ni icuka kigenda gusa kizenguruka mu nyuma yaho wa muntu bari kubinyereka nza kubona ko hakagatara gatoya cyane muri cacuka kagatara gatoya katse cacuka kirashira kurya gishize umuntu wari kubinereka arambwira ngo i Burundi ngo intambara irahinje kandi ngo iriya ngoma irashize mbona haje ako gatara kagatara mbona kajemwo indi shusho y'undi muntu wa muntu mbona ko avuga ijwi ryiza mbona kandi ko u Burundi ngiye kwica mu nzozi mwiyerekwa ngiye kuroke mbona u Burundi ni buzima naje mbona ndi Burundi mbona neza ndi Burundi ku butaka mbona activité nizazindi zisanzwe abantu ko barakora abantu ko bararya abantu ko barasenga nibona turiyo twadusenga Imana ico kintu tukivuza uyu munsi nikizaba ntimuzavuga ngo nibyo twahimbye wendi twaduhimba nigoma twarabivuze rero banko turabihimba ni Bukavu no Minembwe nubu ni Burundi niko bimeze niko bigiye kuzagenda nuko ngo iriya ngoma izoshira nk'icuka kakaroki gaturitse abanyamurenge ko murumva karoki abanyarwanda karoki ni baro n'umupira bakina abanyamasisi bagira ko baravyumva habe n'abarundi ko baravyumva eva reka twisoreza ahangaha kadusoza ngadushimire abakomeje kubana natwe abakomeje kudusapotinga mu bitekerezo no mu nama no mu bundi buryo Imana ikomeze ibishimire kandi Imana ikomeze barinde mwakoze kubana natwe ibiganiro byacu nakagaruka ciao bye bye